nyuma y'iminsi 5 y'agahenge hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran, icyizere cya benshi cy'uko ibiganiro bishobora kongera gusubukurwa cyashyizweho akadomo mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri, ubwo Iran yongeraga kugaba ibitero bikomeye ku ngabo za Amerika ziri muri Jordani. Ubusanzwe Iran yakundaga kurasa kuri Amerika ari uko irimo gusubiza, gusa kuri iyi nshuro yarashe kuri Amerika bwa mbere mu gitero cyatunguranye cyane. Intego ya Iran yari ukwica abasirikare ba Amerika bari muri Jordani, aho yari yizeye ko abanyamerika batiteguye ibisasu bituruka muri Iran kubera ibiganiro byari bimaze iminsi birimo kuba mu rwego rwo gusubika iyi ntambara. Nanone icyakora ibisasu 5 Iran yarashe byose byakumiriwe na Amerika, gusa ibi ntibyabujije Iran kwigamba, ivuga ko igihe cyose ingabo za Amerika zizaba zikiri mu burasirazuba bwo hagati ngo ntabwo zizigera zibona amahoro. Ni itangazo IRGC yashyize hanze, bagize bati Iran ntabwo izakomeza kwihanganira ubushotoranyi bw'ibihugu by'abanzi. Iran kandi ikomeje kurasa ubwato bwose bunyura muri Hormuz butahawe uburenganzira n'inzego za Iran. Iyi ngingo ikomeje guteza ibibazo cyane ko Iran ikomeje no kwinangira ku bijyanye no kuganira n'ibindi bihugu kuri iyi ngingo. Oman ni yerutse kugerageza aya mahirwe, aho yohereje itsinda ryayo muri Iran kugira ngo ibihugu byombi bishakire hamwe uburyo byagenzura urujya n'uruza rw'ubwato bunyura muri Hormuz. Gusa ibyifuzo bya Oman byose byatewe ishoti na Iran. Ibitero bya Iran ku ngabo za Amerika muri Jordani bishe nyuma gato y'uko Donald Trump yaramaze kuvuga ko ibiganiro hagati ya Iran na Amerika birimo kugenda neza, avuga ko ibihugu byombi birimo kwerekana ubushuti. Ibi biganiro Iran yakunze kubyamagana, ivuga ko nta bihari, ahubwo ko irimo kuganira n'ibindi bihugu nabyo bikajyana ubutumwa kuri Amerika. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu, Donald Trump yahise avuga ko nta kabuza Amerika igomba kuza kwihorera. Ati turabakubita cyane. Ibi bivuze ko nta gihindutse, intambara igiye guhita isubukurwa, cyane ko na Iran nta bimenyetso na bike irimo kwerekana by'uko ishobora kugenza make muri iyi ntambara. Amerika nayo ikaba ikomeje kwihagararaho n'ubwo ihanganye n'ibibazo birimo ubuke bw'ibisasu bikoreshwa muri sisiteme z'ubwirinzi z'icyo gihugu. Hagati aho ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikorera mu burasirazuba bwo hagati zirimo gusabwa guhagarika gukoresha telefoni zabo ngendanwa mu rwego rwo kwirinda gutanga amakuru kuri Iran ashobora kwifashishwa muri gahunda zo kurasa ibigo byabo. Zimwe mu ngabo za Amerika ziri muri Jordani ni zimwe mu zabwiwe ko zishobora kwamburwa telefoni zabo mu rwego rwo gukaza umutekano, cyane cyane nyuma y'ibitero bikomeye Iran iherutse kugaba kuri izi ngabo. Ku rundi ruhande, umutwe w'Abahouthi bo muri Yemen nawo urifuza kujya wishyuza amafaranga ku bwato bwose unyura mu muhora wa Mandab, umuhora ukunze kunyuramo ibicuruzwa byinshi bicuruzwa hagati ya Aziya y'Uburasirazuba n'Uburayi. Abahouthi barimo kwiga kuri iyi ngingo nyuma yo kwigira kuri Iran, cyane ko iki gihugu nacyo gifite gahunda yo kujya cyishyuza ubwato bwose bunyura muri Hormuz. Uyu mutwe unahibutse gutangaza ko ufunze ibyambu bya Arabia Saudite, ibyatumye ibyago byo kurimbura agahenge kasingwe hagati y'impande zombi byiyongera, cyane ko izi mpande zombi zarwanya intambara ikomeye muri Yemen. Kuri iyi ngingo kandi birasa naho intambara yimuriwe muri Iraq, aho mu ijoro ryakeye Amerika ifatanyije na Arabia Saudite barashira isasu byinshi ku mitwe ishyigikiye Iran ariko ikorera muri Iraq. Iyi mitwe yanashyizeho igihembo cya miliyoni 10 z'amayero ku muntu wese ushobora kwica Donald Trump, ushobora gutanga amakuru y'uko yakwicwa n'ibindi. Ibitero bya Amerika muri Iraq bivugwa ko byahitanye abarwanyi barenga 20, abandi benshi bagakomereka. Iyi mitwe yari imaze iminsi yarubatse imbaraga cyane ku buryo hari impungi nke z'uko yateganyaga kwinjira muri politiki ya Iraq, bikarangira igeze mu nzego zifata ibyemezo muri icyo gihugu nk'uko Hezbollah ibigenza muri Liban, cyane ko uyu mutwe ufite abadepite mu nteko ishinga amategeko. Iyi mitwe ya Iran inafite akandi kamaro gakomeye cyane, karimo kwirinda ko abakiyode batavuga rumwe na leta ya Iran bakwiyubaka bakagira imbaraga. Abakiyode banze gukorana na Donald Trump mu ntambara na Iran, gusa kuri ubu ngo bamaze guhindura uburyo bw'imikorere, aho bamaze guhabwa intwaro kugira ngo bazifashishe bahagana na Iran. Iran nayo imaze iminsi ibagabaho ibitero bikomeye cyane bigamije kubaca intege, aho iki gihugu cyasenye ibirindiro byabo by'abarwanyi, ububiko bw'intwaro n'ibindi bitandukanye. Ku rundi ruhande, Amerika irimo kwiyegereza cyane Iraq ndetse no mu gitero yagabye muri icyo gihugu mu ijoro ryakeye, yavuze ko yari yahawe uburenganzira n'ubuyobozi bukuru bwa Iraq. Ubu buyobozi bunamaze iminsi bushyira igitutu ku mitwe ikorana na Iran kugira ngo ishyire intwaro hasi. Gusa ibi byose ntabwo birimo gukunda, kubera ko iyi mitwe irimo kurushaho kongera ubushobozi bwayo aho kubugabanya. Gusa nubwo Amerika yavuze ko Iraq yashyigikiye igitero cyayo, Minisitiri w'Intebe wa Iraq Ali Al-Zaidi yahise agaragaza ko atakigiriye uruzinduko muri Arabia Saudite bitewe n'iki gitero, n'uruzinduko rwari rutegerejwe muri iki cyumweru. Iyi mitwe kandi nayo yavuze ko igomba kwihorera kuri iki gitero cyahitanye abarwanyi bayo, ishinja Arabia Saudite kuba igikoresho cya Amerika. Iyi mitwe yanihanangirije leta ya Iraq ishaka kubambura intwaro,
yikorera inzira ku murima ivuga ko ibyo ngibyo bitazashoboka. Uretse iyi mitwe, Isiraheli yongeye gushinja umutwe wa Hezbollah kurenga ku masezerano y'agahenge ukagaba ibitero kuri Isiraheli, ikintu gishobora gusobanura ko Isiraheli nayo ishobora kugaruka mu ntambara nyuma y'igihe kirekire yicecekeye. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Minisitiri w'Intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu kuri uyu wa kabiri yagiranye ibiganiro na Perezida Donald Trump mu muhango wo gushyingura Senateri Lindsey Graham uherutse kwitaba Imana. Nubwo ibyaganiriwe n'aba bagabo bombi bitashyizwe ahagaragara, ingingo y'uko Amerika ishobora kwagura intambara muri Iran yakomojweho. Ku ruhande rwa Iran nayo biremezwa ko iryamiye amajanja nyuma y'uko Amerika iherutse kongera indege zifasha mu kongera mazutu mu zindi ndege, ikongera umubare wazo muri Isiraheli. Ni indege z'ingenzi cyane mu ntambara kubera ko nizo zituma Amerika na Isiraheli bashobora kumara ijoro ryose bagaba ibitero bikomeye kuri Iran. Izi ndege zongera ibicanwa mu ndege z'intambara nka F-35, F-20 Raptors n'izindi, zikabikora ziri mu kirere. Ibi bituma izi ndege z'indwanyi zishobora gukora urugendo rurerure zikoreye ibisasu biremereye, zikajya kurasa muri Iran zikagaruka. Amerika yari yatangiye gukura izi ndege muri Isiraheli nyuma y'uko ibihugu byombi bigiranye ibibazo mu minsi ishize, ahanini kubera ibiganiro na Iran. Gusa kuri ubu izi ndege zirimo kugenda zigarurwa muri Isiraheli gahoro gahoro. Indi ngingo ikomeye muri iyi ntambara nijyanye n'uburyo Iran irimo kwitegura kwakira misile zirasirwa ku rutugu zaguzwe mu Bushinwa. Ni misile zikaba 400 bivugwa ko zifite agaciro kari hagati ya miliyoni 60 na 70 z'amadolari. Reuters yanditse ko izi misile zizavanwa mu Bushinwa zikajyanwa muri Pakistan mbere y'uko zerekezwa muri Iran, aho zizagira uruhare rukomeye cyane mu guhangana n'Abanyamerika. Izi misile ziri mu bwoko bwa QW-12 na FN-16, aho zishobora kurasa kugera ku birometero 6. Ni misile zikenewe cyane na Iran kubera ko zishobora kurasa akajugujugu ndetse n'indege zigendera ku butumburuke bwo hasi ku buryo radari zidapfa guhita zizibona. Benshi bemeje ko kuba Iran yaguze izi misile ari ikimenyetso cy'uko ishobora kuba yiteguye ko Amerika ishobora kohereza abasirikare bayo mu kirere cya Iran, bityo hakaba hakenewe uburyo bwo kurasa akajugujugu cyangwa se izindi ndege zabazana. Gushobora kwinjira mu kirere cya Iran byaba bivuze ko zanyuze kuri radari z'iki gihugu, cyane ko izi radari zimaze iminsi ziraswaho bikomeye na Amerika. Hagati aho, Ubushinwa na Pakistan byombi byahakanye ko biri mu mugambi wo gufasha Iran kubona izi ntwaro zihambaye. Gusa ibi ntibyabujije Amerika gushyiraho ibihano by'ubukungu ku bigo by'ubucuruzi byo mu Bushinwa ibishinja gukorana na Iran. Ubushinwa bwakunze gushinjwa gufasha Iran bitari gusa mu buryo bw'intwaro, ahubwo no kuyiha amakuru ashobora gutuma irasa neza igahamya intego mu buryo bufatika. Perezida Donald Trump aherutse gutangaza ko yagiranye ibiganiro na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping akamwemerera ko atajya atera inkunga Iran. Nubwo Ubushinwa bwahakanye gutera inkunga Iran, ariko hashingiwe ku buryo Iran irimo kurasa ndetse igahamya intego muri iyi ntambara, hari amahirwe menshi y'uko Iran ishobora kuba irimo guhabwa amakuru na kimwe muri ibi bihugu bikomeye. Imbere muri Amerika naho ibintu bikomeje guhindura isura nyuma y'uko Minisiteri y'Ingabo muri icyo gihugu iketsweho guhisha umubare w'abasirikare bapfuye cyangwa se abakomerekeye muri iyi ntambara. Andi makuru akanavuga ko hari ibitero bya Iran bitigeze bitangazwa na Amerika. Nk'uko raporo y'ikigo The War Horse yarutse kubyerekana, muri rusange Abanyamerika bagera kuri 400 bo nibo bakomerekeye bikomeye muri iyi ntambara, harimo abakomeretse ibikomere bishobora kubica. Amerika inaherutse guhindura uburyo bwo kubara abasirikare bayo biciwe muri Iran, aho abapfuye mu bihe by'agahenge kabone n'ubwo baba barashwe mu gihe cy'intambara batakibarwa nk'abaguye mu ntambara. Ibi byose bibonwa na benshi nk'amayeri yo kugabanya umubare w'Abanyamerika barimo kuba mu ntambara na Iran. Intambara bivuga ko yakanze cyane Abanyamerika kubera ko benshi barimo na Perezida Donald Trump ntabwo bizeraga ko Iran ishobora kwirwanaho kugeza kuri uru rwego. Nshuti bakunze mudasiba kutwumva, ikiganiro cyacu cya none nta tugisoresha.